अहानबदा मरुओइबा पाव कांग्रेस चंगसिलिबा खोंजंग बोट जोर गदी जोर गी कानाबा फंगनी अदबु कानाबदी NDA ना फंगनी हाइना VCP मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी के शरद कुमार ना फोटोक्रे इरांग असिदा अवाब तारबसिंगी सेंटर थादरकपा सेंफम लाना सिजनरिबा असि येंसिंगदबनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के चीफ स्पोक्सपर्सन हरेश्वर गोस्वामी ने फोटोक्रे नॉर्थ विंडोना संदोक सरिबे निमिदागी पाव मिंग ताबिरिबे सिंगबु जन्मबमना खुरुमजरी हौजिक पाव संदोकना पीजरी कांग्रेस चंगसिलिबा खोंजंग बोट जोर गदी जोरगी कानावा फंगनी अदबु कानाबदी NDA ना फंगनी हाइना VCP मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी के शरद कुमार ना फोंदोक्रे ngasi थंबाल संगलेंदा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा महकना मखातान हाई कांग्रेस के लुचिंगबा राहुल गांधी की लुचिंग मखादा कांग्रेस ना चंगसिलिबा बोट जोर गदी जोरगी खोंजंगी कानाबा सोयदना फंगनी अदबु कानाबदी NDA लेंगाकना फंगनी मरमदी NDA लेंगाकना ममी तंबा हौरकपदा ngairigai matamdagi hauna कांग्रेस लुचिंगबा राहुल गांधी की अपोक्पी इंडिया के सिटीजन ओइद्रिंगैदगी वोटर लिस्ट चनकी मसिना ताकपदी कांग्रेस ना यामना ngaleंgai matamdagi वोट हुरानबा हौख्रे ताकपनी हाइबा वाफम थमकी लोइना मणिपुर दा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाकनी हाबिगी पाउदी तारे अदुबु ऑफिशियल ओइना लाकनी हाबिगी पाउ पुरकपा लेट्री अदुबु प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर दा लाकलबदी मणिपुर दा थोकलिबा चई अनि हेलबा इरांग असिगी वाडोशिन अमा लाकनी हाबिगी थाजबा लई मसिदा कांग्रेस ना मणिपुर दा PM लाकते हाइना लौरंबा दु हौजिकटी PM लाकनी हाबिगी थाजबा याब पाउ लेरबनिना वकाई सुदुना PM ना लाकदा अयेतपा पीनबा होनरकलगनी हाइना कांग्रेस ता मराल सीकी अमसुंग MPCC के OBC डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन सकीर अहमद ना सोशल मीडिया दा कांगलुफ मसल के मरकता इरांग थोकपा याबा वाफम फोंदोरक्तुना नुंगाइना हंदनबा सिलकपा लाइवक थीबनी अमदी महाकी मथक्ता वाखल तामिन ननबगी दमक FIR अमा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ता थांगतख्रे हाइबा वाफम सु थमकी अदुगुम्बा राहुल गांधी ना असि बिहार दा चंगसलिबा खोंजंग बोट जोर गदी जो तिगी कानबा सोइदना लाकनी बेनिफिट कनान फंगनी पहिले नागे गो पुनमक सी बेनिफिट BJP ने फंगनी हुराली से कांग्रेस पार्टी ने हुरालेरा मतम में देखोली लेबुले मम्मी खितंग काम दगाई बाई की सिदी थाबा हुदंगाई मरो मयम चोंद्री अदुगी मतम दुदगी हौना हुरालाबा कांग्रेस पार्टी वोट जोरदी कांग्रेस ने वोट हुरानदी कांग्रेस ने मोइने हुरालगा कदाय हुरानगेबु न्यू दिल्ली पार्लियामेंट कन्स्टिट्यूएंसी राजेश खन्ना ना कांग्रेस के कैंडिडेट होगा वोट थादब वोटिंग कंपार्टमेंट लेबे यारिबा वोट थादब मतम बेलो वोट थादब याबद लई सन यादो यारिजा ओनली वोट कास्ट बमी यादो हकने लाकने हाबिगी पाउदी तारे बट अखोय ऑफिशियली अखोयने नोय सी तोनी हाबिगी पाउदी अखोय रेड ओवर कैन फंक्शन लाकन कैन लेंगा तारगदि लाकने अदो सीजन ने ट्राई दमा येवे नागेना फंक्शन लाके तवेने को नेन गोजन दरवा काई मांग के लाकन कांग्रेस से मुझे लागा सोल्यूशन पुरको पामदे सोल्यूशन मुझे पामदे मरम निसुम इरांग से सुम तौरगा 27 बार इलेक्शन तब मुझे पाम अखोगी पार्टी पाई दुनी अखोई MLA ने मंत्री दुनी अखोई MLA ने सेम दुनी नाले अमन नागन दना मो हाइजन अमदना मो हाइजन आद सलगे न मरवन मंगा सिदलागा मरवन मंगा कि हमना ब्राबा अदो अखोई सोइदना अखोई सरकार अम से मैसे सोल्यूशन ने बे ना बाजर कोई मसेन से हाननबा ननबा खाननबा इथन मानबा अखुम से कांग्रेस की मी अमना लीडर अमना को से कोई मसी नोमिनेशन चुमदे हाइदना खनदे कोई FIR मन लोस तौरे तौरबगी मरमदी हाइबु मी कम चाना होद्रबा मसी बाबा मान से हाइगी बसे कांग्रेस के कना लीडर अमतन मथक थोंग लीडर अमतना सिने ताइदी कांग्रेस सेने लीडर सिंह यावना मसी इंस्टिगेट तौरबा हाइबि सिंह नो को फाउंडन मरम कोई मालु FIR मन लोस तौरे इरांग असिदा अवाब तारबा सिंगी सेंटर न थादरकपा सेंफम लाना सिजनरिबा असि येंसिंगदबनी हाइना
Manipur Pradesh Congress Committee ki spokesperson Hareswar Goswami na phongdokre Congress Bhavan da pangthokiba paugi mifam amada mahakna hai Moirang Assembly constituency da leriba IDP singi damak thadarakpa senfam lana sijinnarabra haibagi chingnaba leire karigumba senfam singadu lana sijinnaramba thoklabadi Kubak Mayaida Sagun Taubuka Pankagni, Hauzik Irang Namaram Oiraga Lanjenaraba Singi, Jangzafam Oina Hangliba Relief Camp Singasi, Ministry of Home Affairs, State Home Department, Line Department Singabadi, District DC Singi Kutangda Chalaibani, Relief Camp Ki Dama Karaida Kari Tau Krabage Haiba Adugi Matangda, RTI Tabda Scrutiny Gi Result Namaram Oiraga, Paukumpira Kiba Late Adubu, Kona Tangda Paukumpira Kiba Tawang Asi. Miyam da hena chingnaba yaba machak ama oihali haiba wafam thamki haiba nasaigi Minister of Home Affairs lege state government lege adu imatunda deputy commissioner thanda masi manage to bone adu da moira ki case ni danna idi koi kai moy matamda afoi moira ki honorable MLA na hagi relief material thing ayamba maana loina yenba maana yenba adu da bel maana haribu ya hagi on resource yenni haibu su kumbu bila ko adu na nimiti Jadi jauh one time allowance mah hari ini makan hari one time allowance itu government ni bagi masih mana ye one time allowance. Aduh di mah kami tu dengar government na tidak buat government itu machinery sing government itu machinery sing ye ni dah bah. Aduh mah relief material sing do mah merang di MLA na kami tu dengar ye ni no. Aduh dah mah di mayung dari ye bah. Aduh cuma di source ni hari ni kelati. Ada ye tadi mayang ni ye ni mayang se masih yang Gudang ni semua tambah semua mereka manusia yang mereka tu waktu nak sampai sampai terus. Aja ni mesti mahasiswa mesti mari resource itu mari ibu berkena apa ini kaya jenis mari resource lagi na. Adu government resource lagi government ini apa ini tak pergi sini jauh. Sebab yang sampai ke jauh yang sini tu apa yang itu ada yang jamin. BJP Wangzing Tentha Mandal na Sinjuna ngasi nomugi eba BLA Boot Level Agent Singi Workshop Fama Wangzing da leiba Mandal gi officer pangthokre ngasi gi thoramadu da BJP Manipur Pradesh ke General Secretary ke Sarat BJP Thawal District ke President Yumnam Kumarjit BJP Thawal District ke Secretary Sograpam Japan BJP Wangzing Tentha Mandal gi President O Sunil Amade Tentha Jila Parisat Member 𝐋𝐢𝐯𝐞 Singba Maru Oiba Myo Kayana President Member Sing Oiki Thoramadigi Wangang Latuna BJP Manipur Pradesh ke General Secretary ke Sarat na haikibada ngasi Rahul Gandhi na changsiliba khongthang asidi maki party ki workers singbu thazadabani BLA haibasi karino ECI na BLA hablibasi karigino haibasi khangda Badagi Makoi Makoigi workers singna Kanaraga Hafkiba BLA Asibu Makoina objection Tozare Masigumba Masagi Party worker bu Thazadaba Asinani ngasi India da Congress na asum Maitirak Libasi Congress ti Hoziksu Hena Maitirak Higani Hairaduna Congress ti Jai Nifu Romdi India da Halakpak Ngamlaroi Haiki Ngasigi workshop Faduda BJP Wangzing Tentha Mandalgi members Singamadi Kendra Sigi Tungan ba BLA Singna Sarugyaki Rajkumar Leiren Sana Ningsing Mana Lautoki Baga Lorina Sairing Saidin Nabagi Thoram Pangtokre RK Mission Awang Posang Bamna Sinduna Manipur Press Club ki Loktak Hall da Pangtoki Ba Thoram Maduda Imphal West Zilla Parishad ki Chairperson Dr. L. Bobby Awang Posang Bam High School Retired Assistant Teacher RK Nimaichan Potsang Bam Zilla Parishad ki Chairman N. Mangi Kasam Training Academy Imphal Director Amadi International Speaker Dr. Herozit Khwairakpam Amadi DM University ki Statistics Department ki Head of Department Dr. O Domban Mathang Sidna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Sarugya ki Bagal Loinana Laikhidraba Rajkumar Leiren Sanagi photo da Laisu Katunai Kai Khumnaba Utki Amadi Nat Sankritan Pungda Miyamna Todok Hendokna Sakhang Naraba Namairakpam Manglem Babu Arang Pambda Kongkham ibom cha yumkhaibam
ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨꯡꯗ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯟ ꯁꯅꯥ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ RK ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯋꯥꯡꯄꯣꯠ ꯁꯪꯕꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ RK ꯒꯨꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯟ ꯁꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯡ ꯃꯣꯏꯕꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯡꯐꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯟ ꯁꯅꯥꯁꯤꯡ ꯃꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦꯟ ꯁꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯏꯄꯥꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯒꯩ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯏ 1960 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯋꯥꯡꯄꯣꯠꯁꯪ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯗ ꯎ ꯆꯔꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯏꯅꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯣꯂꯣꯞꯁꯤ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯥꯅ ꯎꯕ ꯂꯧꯗꯒꯤ ꯐꯧ ꯇꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯅꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯀꯨꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯐꯟꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯪꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯣꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯃꯪꯒꯤ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯠꯁꯣꯝꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗꯣ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ Dialysis patients singidamak kathoklaba haiba hiramda Dialysis Patient Association Manipur DPAM na Association of Voluntary Blood Donor AVB Manipur gi matinga loinena khabaisoi leiba Babina Blood Center da hanba oina Voluntary Blood Donation Camp kam Tree Plantation Program ama pangthokre mioi kunna lemna piduna amadi hospital asigi akoibida u char thaduna pangthokiba thoram aduga mari lenena DPAM ki Secretary Boni Nauraibum na haikibada ngasi hospital asida chronic kidney disease CKD naraba mioi chahum gi mathakta dialysis chathaduna Laiba sida igi awatpa kaya mayoknari hariba awatpa singasibu kharada oirabasu menkhatpangamnaba DPAM amadi patient party sing khanaduna ngasigi blood donation camp asi pangthokpani amadi iramdamasida leibiriba mipum khudingmakna chang naina kathoktuna miyamgi seba tawba khakta natana isagi haksang su fana thambada blood donation asina chawna mateng pangli asumna tinjang kaizang daba khunai ama ohelasi haiba wafam sing fongdoki Babina Blood Bank da Dialysis Patient Association Manipur Association of Voluntary Blood Donor ga kusunaraga one day voluntary blood donation camp tree plantation ama pangthokjabani asi koina asigumlaba blood donation camp pangthokjabigi maramdi hauji koigi Babina gi hospital da chronic kidney disease naraga patient chahum gi mathakta dialysis toba haibisi koina je mange bako dialysis toba mangbu maram oiraga asagi patient jing da gi to yadabagi gi awaba na ba haitare Masida koina Dialysis Patient Association Manipur ga koigi patient party koigi khanaraba matungda koigi asigumaba ngasigi one day voluntary blood donation initiative se pakasaba tasino harabada hauji Manipur gi oina koina blood ki requirements 100% gi manungda only koina voluntary koi blood donor na koina mati pangje only 30% ne na 70% di hauji pabi oina koi me khatpa ngamdriba aduna hauji koi iramda chi laiba koi bi khodimakna anga ahan haiba leitana pi anga haiba leitana thopiraga Topiraknon oina mayang hofam da pawdam jari Lamdamasigi indigenous manufacturing products singbu promote tawduna mapal lamdagi pothok pusilakliba sing hanta nabagi pandamda micro small and medium enterprises MSME singbu mapanga
khathanduna large scale buyers sing Industrial Association Manipur Chambers of Commerce and Industry MCCI amadi atei miyamna sakhanglaba stakeholder kayaga khusamnahannabagi pandamda raising and accelerating of MSME performance REM ki makhada State Asigi Directorate of Trade, Commerce and Industries Sinduna Vendor Development Program VDP ama haudokre Khongmanjon 5 Community Hall danga sidagi hauduna hayeng forward chathagadaba development program aduda tongan ba polam kaya gi stall sing su hangduna mana semja sajaba polam kaya su puthokuna miyam da fangan ki tharamaduga mari lenina chief guest ki waral piraduna Directorate of Trade, Commerce and Industry gi DDO 𝐋𝐢𝐲 𝐁𝐫𝐬 𝐁𝐫𝐬 na haikibada lamdamasida thokliba thodok wathok kaya leirabasu lamdamasida MSME ki makhada vendor hangliba singi mapangal kankhat handaba yade khanduna thoramasi pangthokpani masina vendor ama hangba matamda kari changani amadi karamna hangani habigi maramda mamuttana khangba khaknatana tongan ba bank kayana pitharakadoriba loan karamna lauthagani habigi maramdasu khanghanaba honabani haiki masida natana tongan ba pothok kaya puthokliba amadi yoliba singna registration ningtina tawduna kanaba sing lomina se haiba wafam sing phongdoki yang nawai ko jo wai hai babu nawai ko siyaw lili kenda laiba sige angang amana sumai pasan pia ding ko saya angang ko cai mari umai sulo dina mana sumai na wani yang ma ko gi yung do boleh kan kita hai ko si nungai pia ko ada ki pasan pia anu mai mama ko bukan kan chan doi no kan de yung da han doi no ai ko Iu sisi mama semua baju lekem dalai datang ni, enyau tu kena pesa tanda di kusai bagi sepol dapat kena buero, bagi loan dapat buero, bagi sabun buero, jadi everything mana macam apa ni, hai, pada na hai, apa ni sabus, sisi nak macam ni ya, yang mesti apa ni life se, aduh no, cuma ni lagi ya bagi datang ni na. Government lagi, adagi NGO mayam lagi bersina, masai mayam tu lagi sanjang nak pun ada. Kau dah tahu kau cuci ni, ada na yang menguai apa, kaya ada dona na, nasi ke program stay dia bagi lebih baik nak ajar betul bagi Director bagi MSME OST MSME mana yang berlalu nama kantor tahu pun ni mana oh nama kena oi benina. Masih gimana misalnya saya cuma ada doa ini sebelumnya tapi lah yang nanti kerjaan itu aing aja kita berarti tukar nama kamada bagi GST dan terlibat ada di potensi registration terlibat CW National Viral Hepatitis Control Program NVHCP gi makhada District Health Society DHS Thobal amasung National Viral Hepatitis Control Program Thobal ani nesintuna World Hepatitis Day 2025 ki palan thoram ngasi leisang them kaithil da pangthokre Hepatitis Let's Break It Down haiba pandam da pangthoki bathoram aduda DHS ki Chairman Deputy Commissioner Thobal Hana Kamai IAS na athoiba mithung DHS ki District Mission Director Chief Medical Officer Thobal Dr. Y Nokul na thoram mapu aduga District Hospital Thobal gi Medical Superintendent Dr. W Ruhini Kumar Leisangtem Gram Panchayat ki Chairperson L Raghu amasung PHC Leisangtem ki MO in charge Dr. MD Abdul Khalik na khanaba mithung singoina saruyaki Palan thoramadu pangthokpi gi matangda NVHCP Thobal gi District Nodal Officer Dr. RK Kamalana nungi oiba waral sing miyam da sandokna thamkibaga loinina hepatitis na narubadagi fagalak laba anaba sing na matau karamna makoina hepatitis narakibagi amadi kamdongna anala eng chathaduna fagalakkibano haiba sing miyam da thamki amadi sililang libagi maikedigi achamba khudol sing tamduna puning thogatki test sing su pangthoki thoramgi athoiba mitungi warolda DC Thobal Hana Kamaina phongdokibada haksang fana nada yektana lainabagi damakta chinjak sing asi organic oiba makhal sing chaba amadi organic oiba chinjak puthoknaba mai
पुथोकनबा माय ऑनसिनबा मतम ओइरे अमदि मिपुम खुदिंगमक्ता ऑर्गेनिक ओइबा चिंजाकसिंग पुथोकनबा अवेयरनेस पिरसी हाइकी ngasi thoram adubu sinlang buda saruk yakiba mari lenaba department ki officials sing staff sing amadi miyam bu DC hana kamaina thagat basu phongdoki Palem Panthau VLF amadi Duhu Laikol VLF ki mifam pangthokre Herok Part 1 GP gi manung dalai riba Palem Panthau VLF amadi Duhu Laikol VLF na hauzik PM Kishan gi card pairubana napsa gi ration card holder kaya kakibagi maramda khanakre ngasigi mifam adu da resource person oina legal aid clinic Herok ki coordinator amadi Herok Apurba Club ki president oriba W Zivan Nahai ration card holder singna isaga chanaba government na piriba rule singda yaraba asibu yaraba adubu napsagi ration card holder oibadagi kakpada yarakpa sing semdokpada mahakna nga mamating tawzage aduga nafshagi ration agent oriba singda support tobiyu haiki mahakna makha taraduna VLF singda tawgada thabak singi baramda amadi VLF singda lawba yaba loan na chingbagi maramda su marik chumna thamki ngasigi mifamadu da herok apunba maira paibi gi advisor VLF singi president amadi member singsu saruyaki Government ki mahailoi sang singasi ludo sanafam oirabra haida MSF ki General Secretary Sundar Khumanna phongdorakle ngasi pangthokiba pawgi mifam amada mahakna hai MSF ki General Secretary na luchingba team amana Imphal West JDO wangoi gi manung chanalaiba Haureibi Junior High School amadi Haureibi High School added mahailoi sang ani asida yengsinba chatpa matamda government school dana ozana mahairoi Hankiba Fauba Kangdana Ludo Sanaramba Thingnaraki Hari, Masigum Laba Oja Ama Oibigi Magun Ngakta Singa Sigi Matakta, Marie Leneba Singna Java accent Lokat Bio Haina, MSF na Marie Leneba Singi, Puning Chingshilakli, Nakalamarom da Edet School Dana Oza Amana Yamna Tawa Yauna Mahairoi Singda Larik Takpi Tambiramba, MSF na Thingnaraki, Government ki Mahailoi Sang Singdana Oza Singna Tawas Sadaba amadi adet ki mahailoi sangdana oza ama oibigi matha upfazana toramba asida MSF na angakpa poi masigum laba kaya si mari leneba singna kumna yengsinduna thabak paikhat piu hainasu MSF na appeal directly Muslim Students Development Organization MSDO Sangayum Famgi Kumjale Sangani Kunmanga Kuntaroki Nauna Taupu Godaba Singh Khankre Students Organization as an election Pangtuklaba Matung Taupu Nabagi Damak Khan Kraba Singh Adudi President da MD Farizuddin Vice President da Muhammad Jabi Miyadat Mado Muhammad Imran General Secretary da Muhammad Dil Saddam Joint Secretary da MD Irsad, Finance Secretary da Asim Arjad, HRD Secretary da MD Irfan, Organization Secretary da MD Albert Ali, Information and Publicity Secretary da MD Abrar, Games and Sports Secretary da MD Askar Ali, Women's Affairs Secretary da Miss Nazia, Auditor General da W. Izaz Khan Jingbani. Kangluf ani khatnaba Kangluf ani adu khaktamak sokte atopa Kangluf singdasu sokhali haina Dimasa Students Union gi president na phongdorakli media da thadropa video clip amada Dimasa Students Union gi president na hai furup ama hektana Kutta law and order paraga tawning ba tawba si tasing yaning de akan maongda condemn tawi pumnamak faminaraga negotiation tawna na afaba khongthang ni haina khali Kangluf ani khatnabada ani du khaktang da sokte atopa Kangluf mayam da su sokhali aduna maram oraga central government amasung state government na athubada warashin ama purakna ba khodabiu haina appeal tawrakli Manipur Pollution Control Board amadi Mayang Imphal Municipal Council na Council asina konba jurisdiction area da formliba wholesale dukan sing da ngasi sathakiba drafta dukan sing dagi single use plastic yauna plastic ki polam kilogram 432 rom fakat kibaga lorina fine oina tiankre makhata na yolamba thengnarabadi dukan sing sil tawsingani haina so kanba section wa thamkre ngasi fagat kraba polam singadu matam kharagi oina MIMC office ke custody da thamlaga
thamlaba matung recycle taunaba mapalgi EPRS farm amada Manipur Pollution Control Board ki khudang da tharagani haina mayang Imphal Municipal Council ki Senior Executive Officer Laishram Anitana phongdokre. Manipur University ki section amadi department khudingda Hindi bu official noting amadi drafting decision nagadabani haiba wafam Mahairoi Luf Taruk na yaning daba phongdorakli Mahairoi Luf Taruk ki maikeri ki thadorokpa cherolamada Manipur University ki hauzik register oriba Professor M Pramjit Singh na sign toba cherolamada imalon bu thawoi dabagi mami tabaga lorina asugumba thawong asina miyam gi sentiments sokhan bada natana India ki Nipan suba schedule language sa chalaba lon khudingmakpu namthat piba oina thoklei UGC ki makada lairiba university khudingda hangliba MIL department single language section daso akaiba piba danatana NEP 2020 amadi Vasa Samvardhan Samiti ki project pasu mai paktana bagi achoba khongtang ama oiri tungmang yengdana Manipur University ki authority na Hindi bu section amadi department khudingna season nagadabani haiba warefasi chanaba yaroi miyam ihul khangdana tholakpa order khudakta hando u haina cherol asina makhatari arabedamaroiba pau amana bizari Congress na changsaliba khongjang bot chor gari chor gi kanaba fangani adubu kanabadi NDA na fangani haida VCP Manipur Pradesh ki General Secretary 𝐾𝐲𝐶 na phongdokre Irang asida awaba taraba singi center na thadorakpa senfam lana sizinariba si yengsingadabani haina Manipur Pradesh Congress Committee ki Chief Spokesperson Haresor Goswami na phongdokre Norris Windona Sandok Sari Benimidangi Pau Matang Sidaloi Sari, Ming Tabiriba Singbo Muka Hana, 𝐶𝐿 𝐼𝐻 Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Central Government ki thabaki exam mai pakke khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi Russell Coaching Institute mayang Imphal da SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding course hauzaragani mafam asida boarding da leiba satra khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri mafam asida sakdaraba retired Navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri boarding the leiba satra sing nomada pung tara ozaga loinena lairik pahanbaga loinena
Pung amagi physical training su pichari. Mafamasida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri. Akaknaba sit masing kun khaktani. Yaubining basingna mayang Imphal Bengun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbihau natroga. Akupa marol gidamak mobile number 8289 833 957 da contact tawbirau.